Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha. Kusekhaya la, subscribe ku-channel, ulike ivideo, ebese-ke uciphisa i-notification bell. Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolu daba olusuke lusemathini ngalolo suku. Inkanza kwethu ngizonipha-ke i-update malana nokuthi-ke amaphoyisa ngabe-ke asehambe agcinaphi nophenyo, njengoba-ke sasonke ukuthi-ke uMzansi iNingizimu Afrika igubuzelwe yife elimnyama emva kokudlula emhlabeni kwa DJ Warras ngomhla ka-16 December 2025. So ngokombiko wakamuva kuthiwa-ke ebusuku izolo kuzosa kube namhlanje kuthiwa-ke imember ye-EFF umgcini Jwaku kuthiwa-ke uhambe namaphoyisa khona-ke ebusukwini bayizolo kuthiwa-ke baqonde ngqo kuleli bhilidi okwabulawela kulona uWarras. Kuthiwa-ke bese kuboshwa abanye abangamalungu ekomiti leli okubikwa ukuthi-ke belilwa naye uDJ Warras. Sokhumbula ukuthi-ke uDJ Warras ube umphathi we-security company ekuthiwa-ke ibiqaphe leli bhilidi elike ladliwa before lidliwa ama-illegal immigrants, abantu-ke bokufika abafike balidla-ke leli business kumlungu ethizeni. Kuthiwa-ke kube sekuboshwa-ke bona-ke laba-ke abangamalungu ekomiti. Kuthiwa-ke phakathi kwabo khona-ke nowesifazane, nokuthiwa-ke kube sekubhekwa ifoni uWhatsApp walo owesifazane, kwatholakala-ke ukuthi-ke ukhuluma nabo-ke laba-ke ababoshiwe abangamalungu ekomiti. Nekuthiwa-ke ku-WhatsApp conversation lo owesifazane usuke ehleka ethi-ke uyasibona ukuthi-ke isigora esikaShipushi siphelele kubi. Kuthiwa-ke bonke amafoni abo abeke esethathwa ngenhloso ukuthi-ke kuyocheckwa ukuthi-ke ngabe uWhatsApp uphetheni, uquketheni mhlambe-ke ongalekelela ukuthi-ke mhlambe ubulungiswa bugcine butholakala ngokudlula emhlabeni kwakhe-ke uDJ Warras-ke. Njengamanje-ke uphenyo lusahamba kanjalo-ke, ibona abasolwa engingasho ngithi ibona njengamanje, kodwa-ke akukaboshwa muntu, kodwa nje kusathathwe amafoni abo just ukucheck-a ama-WhatsApp text abo kanjalo nama-SMS ukuthola ukuthi-ke mhlambe ayikho yini into engalekelela ekutheni bagcine betholakalile ababulali baka-DJ Warras. Like ivideo, subscribe ku-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Makukhona futhi i-information engiyitholayo noma ngabe incane kangakanani, kodwa ngizofika la kwi-channel kwiZiku-Trend TV ngizonidilivela leyo information. So make sure ukuthi like ivideo, uma ungasubscribile usubscribe, uciphize i-notification bell. Inkanza kwethu ngibonge ukuthi-ke niyibukele ivideo, siphinde sihlangabezane ngokuzayo, nisale kahle.